ndavuga KURUBANZA Rayon Sport iri kuregwamo muri leta zunze ubumwe za Amerika. Akaba ari urubanza bikomeje kuvugwa guhera ku munsi wo kuwa kane kugeza n'ubu ngubu. Akaba ari amakuru akomeje kuvugwa cyane muri Murira tugiye kuba twagarukaho. Ronyemerera tubashe kuba twarebera hamwe n'ibikomeje kuba biri kuregwa iyi ekipe ya Gikundiro muri rusange, amaze tubashe kuba twareba n'ibyavugwaga muri iyi kontra babashije kuba bagirana n'uyu muhero. Yes, welcome back right now. This is kigalipress aho uherereye hose. Hello my beautiful people, ndizera ko mumeze neza, mumeze mute. Ndizere ko mumeze neza aho muherereye mwese. Akaba ari kigalipress, akaba ari amakuru ya siporo tuba tugenda tugarukaho, n'amakuru abagenda avugwa mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Nizera ko kandi mumeze neza. Weekend twayitangiye neza, ni weekend y'imikino rero ibigenda ivugwamo amakuru menshi agiye atandukanye. Nkubwira ko wabasha kuba wakora subscribe, hanyuma tujye tubasha kuba twagira uruhare rwo kuba twasangira aya makuru twese hamwe. Iyi ni kigalipress, reka ngusuze kandi ndizera ko umeze neza cyane aho uherereye hose. Yes, ndizera ko wabibonye ko ari sport news. Akaba ari amakuru abari kugenda avugwa mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, amwe mu makuru abagenda agarukaho cyane muri siporo yaha mu Rwanda. Nyemera tugaruke kuri ibi biri kugenda bivugwa muri Murera, cyane cyane ndavuga KURUBANZA Rayon Sport iri kuregwamo muri leta zunze ubumwe za Amerika. Akaba ari urubanza bikomeje kuvugwa guhera ku munsi wo kuwa kane kugeza n'ubu ngubu. Akaba ari amakuru akomeje kuvugwa cyane muri Murira tugiye kuba twagarukaho. Ronyemerera tubashe kuba twarebera hamwe n'ibikomeje kuba biri kuregwa iyi ekipe ya Gikundiro muri rusange, amaze tubashe kuba twareba n'ibyavugwaga muri iyi kontra babashije kuba bagirana n'uyu muherwe uba muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ibi nibyo tugiye kuba twagarukaho rero, mushishikariza kuba wanakora subscribe, hanyuma tujye tubasha kuba twasangira aya makuru. Nimeze bite rero? No kuvuga yuko aya ni amakuru turi gukesha na Fine Fame Rwanda. Akaba ari amakuru yabashije kuba yavugwa kuri uyu wa gatanu, ubwo bari kuganira n'uwahoze ari umunyamabanga w'iyi ekipe ya Rayon Sport Bwana Olivier. Yabashije kuba yagira ibyo atangaza kuri dosiye cyangwa se kuri urubanza Rayon Sport iri kuregwamo hara muri leta zunze ubumwe za Amerika. No kuvuga ko rero aba bose ngo nabyo bazi cyane, usibye bake bagiye babimenya yuko babashije kuba bakoherezwa iyi konfikasiyo cyangwa se iri urupapuro rubahamagarira kuba baza kwitabira runo rubanza baregwamo n'uyu munya-Uganda. Akaba ari amakuru rero yakomeje kuba yavugwa cyane guhera kuri uyu wa kane, amakuru ari kuregwamo ngo iyi ekipe ya Rayon Sport hara muri leta zunze ubumwe za Amerika. Rero reka turebere hamwe ibikomeje kuba byavugwa kuri iyi ekipe, cyangwa se turebere hamwe uko iyi dosiye cyangwa se iyi kontra uko yabashije kuba yashyirwa mu bikorwa, maze ubundi byaje kuba byakurikira nuko ngo hatabashije kuba babyumvikanaho kimwe, hanyuma biza no kuba byabyara n'iyi dosiye uyu mukire yabashije kuba yarigamo Rayon Sport
Sport aho ireriye muri leta zunze ubumwe za Amerika. Kontura rero ngo yari imeze ite? Ni ukuvuga yuko uyu bwana Olivier yavuze yuko ibi bihari rwose baje kuba bagirana amasezerano n'uyu mukire wibera hariya muri leta zunze ubumwe za Amerika, akaba ari umugande bwana Mayanja Isaac. Ni ukuvuga yuko ngo yari afite ngo kampanyi kandi yifuza kuba yakorana ni ekipe ya Rayon Sport muri rusange. Ni ukuvuga yuko rero ngo bicaye hamwe aba bombi maze ubundi bareba icyakorwa kugira ngo babashe kuba bakorana. Ni ukuvuga ko hari mu mwaka wa 2009 nibwo aba bombi ngo bicaye hamwe, maze ubundi uko amakuru ari agenda atangwa ngo icyaje kuba cyakorwa aba bombi ku mpande zombi n'uyu mukire wibera muri leta zunze ubumwe za Amerika, ndavuga bwana Mayanja Isaac. Ni ukuvuga ko ngo ubwo yari afite iyi kampanyi ye yaje kuba yagirana amasezerano n'aba bayobozi ba Rayon Sport muri rusange, amaze ubundi ngo bemeranya yuko bagomba kuba bakorana hagati yaba bombi, yaba ku ruhande rwa bwana Mayanja Isaac hamwe na kampanyi ye Insegel Sport. Ni ukuvuga ko ngo baje kuba bashyira hamwe ngo bashe kuba bakorana ku mpande zombi. Rero icyakozwe ahangaha muri uyu mwaka wa 2009 ngo ni ukuvuga ko ngo bwana Mayanja yaje asaba abayobozi ba Rayon Sport ko ngo yaba umufatanyabikorwa w'i ekipe, ndavuga Rayon Sport, amaze ubundi ngo bakazajya bamamaza ibikorwa bye binyuze mu gukora imyenda ya Rayon Sport muri rusange. Ngo ibyo rero byaje kuba byakemerwa ku ruhande rwa Rayon Sport, maze ubundi ngo babasha kuba babishyira no mu bikorwa. Ni ukuvuga yuko ngo ku ruhande rwa Rayon Sport bamuhaye uburenganzira bwo kuba yabakorera imyenda ngo ajye yabamarizaho iyo kampanyi ye. Hanyuma ngo ubundi bwana Mayanja agenda akora imyenda ya Rayon Sport, ariko ngo uburyo yayikozemo byaje bitandukana n'uburyo amabara ya Rayon Sport asa. No kuvuga ko ngo ubwo yakoraga iyi myenda uyu muherwe bwana Mayanja muri kampanyi ye Insegel Sport, no kuvuga ko ngo yaje akora imyenda imeze ukuntu mu buryo butandukanye n'imyenda Rayon Sport yambara. Imyenda yakoze rero ati yasaga ite? Ni ukuvuga yuko ngo yafashe imyenda ya Rayon Sport maze ashyiramo ubururu busa nkaho bwerurutse aba bazi nka blesseri. Ni ukuvuga yuko cyane cyane niba uzi uko Man City yambara niko iyi myenda yaje ari ubururu ngo bwerurutse. Urumva ko bwari ubururu ngo butijimye nkuko imyenda ya Rayon Sport isa. Rero ni ukuvuga yuko ngo baje kuba bakicara hamwe bareba iyi myenda yakoze cyangwa se iyi produit yakorewe mu ruganda rwa Mayanja Isaac, hanyuma bemeza yuko iyi myenda Rayon Sport itabasha kuba yayambara kuko ubururu bwari burimo bwari bwerurutse butandukanye nkuko imyenda Rayon Sport yambara isa. Murabizi yambara ubururu bwijimye cyane ndetse n'umweru, ariko imyenda yari yavuye muri uruganda rwa Mayanja. Ni ukuvuga yuko yasaga nkuko Man City yambara niba mubizi. Ni ukuvuga yuko bwari ubururu busa nkaho bwerurutse. Rero ni ukuvuga yuko ku ruhande rwa Rayon Sport rwamaje kubona izo produit uru ruganda rwasohoye rwa Mayanja, hanyuma ntibabasha kuba bamwemerera kuba bayishyira ku isoko kugira ngo bashe kuba bayambara. Hanyuma icyaje gukorwa n'iki? Ni ukuvuga yuko uyu Mayanja yavuze ati reka mbashe kuba noneho nayijyana kwicuriza mu gihugu cya Uganda. Hanyuma ubundi Rayon Sport imuha uburenganzira bwo yo kuba yasohora iyi produit maze ubundi akayicururiza mu gihugu cya Uganda, ariko batayambaye ngo bashe kuba bayikoresha muri iyo sezo yo muri uwo mwaka wa 2009. Rero no kuvuga yuko icyakozwe n'iki? ngo baje
kuba bategereza ko Mayanja yabasha kuba yakora indi product ijyanye nuko imyenda ya Rayon Sport, ndavuga imyenda ya Rayon Sport isa bwa bururu bwijimye Rayon Sport yambara, baje kuba bategereza ko yabasha kuba yakora nk'imyenda bisa nkabyo, hanyuma shampiyona muri uwo mwaka iba iratangiye, bategereza Mayanja ko ngo yabasha kuba yazana produit ye kugira ngo bashe kuba bakorana, ngo baraheba. Ariko ngo mu iyo minsi ngo nukuvuga yuko ngo bakomeje kuba babona ya myenda y'uyu muherwe yari yakoreye Rayon Sport, bamwe mu bafana bagenda bayambara, urumva ko yari yageze ku isoko mu gihugu cya Uganda. No kuvuga yuko uko bimeze rero, twihuse no kuvuga yuko ngo uyu bwana Mayanja yaje kuba yaburaho igihe kinini, kugeza na n'ubu ngubu akaba aribwo yeguye dosiye, arimo aravuga yuko batiyabashije kuba bashyira mu bikorwa aya masezerano bari bagiranye. Amasezerano bari bagiranye rero no kuvuga yuko ngo yari kwamamariza iyi sosiyete ya Mayanja Isaac, ndavuga ku ruhande rwa Rayon Sport, hanyuma kandi ni ekipi ya Rayon Sport ikagira ayifataho kwijana mu rwego rwo kugira ngo bashe kuba bakurana. No kuvuga ko ngo bari kuzajya bacuruza mu rwego rwo kwamamariza uyu muherwe uruganda rwe ari rwo Inseye Sport, no kuvuga yuko ngo bari kugenda bayirwamamariza muri iyi myenda uru ruganda rwari gukora, noneho bakaba banayicuruza na Rayon Sport ikagira ikintu ibonaho kuri iryo curuzwa ry'iyi myenda uru ruganda rwari kuzajya rukora. Rero ibyo ntabwo byabashije gukorwa, urumva ko uyu bwana Mayanja nyuma yo gukomeza gucururiza muri kiriya gihugu cya Uganda izi produit batabashije kuba bakemeranyaho, bwana Mayanja niyongeye kuba ngo yagaragara, kugeza n'ubu ngubu ubwo yaramajije kuba yarega ekipe ya Rayon Sport mu rubanza ngo bagomba kuba bakitabira mu rwego kugira ngo babashe kuba banonosora ibi byose bagiye bakora, kugira ngo urebere hamwe aya masezerano yabo batashyize mu bikorwa. Kuvuga yuko iyi ekipe ya Rayon Sport ubwo iyi barwa yabashaga kuba yasohoka batabashije kuba bakayimenya kugeza na n'ubu situzi neza wenda niba yarabagezeho, ariko amakuru akomeje kuvugwa nuko ekipe ya Rayon Sport ngiri kuregwa hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nuko rero iyi dosiye iri kuvugwamo kuregwa Rayon Sport hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba ari bwana Mayanja Isaac wahoze ngo ari uyu muyobozi w'iyi Inseye Sport, babashije kuba ngo bagirana amasezerano ngo atabashije kuba yashyirwa mu bikorwa, bagiye kuba bagarukaho mu rubanza ari kubarigamo hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya ni amakuru rero akomeje kuvugwa kuri ekipe ya Murera muri rusange, akaba ari amakuru twifuje kuba twabagizaho. Iyi akaba ari Kigali Press, tukaba twifuje kuba twasangira namwe aya makuru. Turabashimiye, mukomeze kugira weekend nziza aho muherereye mwese.